hari igihe ugera mu buzima bugoye ukiheba ukabona nta nzira, ugacika intege ubwoba bukakurenga ukigunga ntawe udafite Imana. Kebuka reba aho yagukuye mu butayu butagira amazi, mu mihana ntawe ufite ukureba, ariko Imana irakuzirikana. Satani wasimbutse, simbaraga zawe niyo yakurinze, yatatanyije ababisha kubwawe. Ihanga amaso n'ibisigaye izabikora, yizere uyihanga amaso n'ibisigaye izabikora. Yakoze biriya izakora n'ibindi, yizere iyo Mana irashoboye. Hora we kurira, Imana irakuzi irakuzirikana. Yakoze biriya izakora n'ibindi, yizere iyo Mana irashoboye. Kameshake na Abedenego n'urugero rw'ibyo yakoze, yabakijije umuriro ugurumana. Izere wihanga amaso irashoboye. Yazuye umwana wa Yayiro aba muzima, izere wihanga amaso irashoboye. Yazuye umwana wa Yayiro aba muzima, izere wihanga amaso irashoboye.